Dakle, tako, jel? Mamicu ti tvoju kalisanu. Tak. Tak, marš. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Zdravo ljudi. Tako. Evo ovako ljudi, nisam mislio da snimam, ali igramo live Kings Cup, stigao sam do 10. pobjede. Što znači trebaju mi još 2 pobjede da bih po prvi put osvojio Kings Cup ili bilo koji challenge. Jer recimo na Grand Challenge ja mislim 4-5 pobjeda ako se ne varam, nemam pojma, ili 4 pobjede, ne znam. A što se tiče Classic Challenge, ja mislim da sam tu 7 pobjeda maksimum uzeo. A na Grand, to jest na Kings Cup, po drugi put, to jest pre neko vreme, ja mislim pre možda pola sat vremena, stigao sam do 10 i tu quit, i tu finito, finish, završio i onda evo sad igram na Pain, jest? Na Pain, dosadno i onda ja rekao ajde da odigram, jer sam imao jedan free onaj ulaz. Opa, što da ne? Thank you. Dakle, i stigao sam do 10 pobjeda. Sada ćemo da snimamo, to sve snimamo, i da vidimo da li ćemo stići, to je da li ću ja uspjeti da osvojim ili to je da imam 12 pobjeda na ovaj Kings Cup Challenge. Nemojte zamjeriti ako počnem da psujem, nerviram se jer blizu cilja ste i onda izgubite, onda može da se čovjek iznervira, tako da nemojte zamjeriti unapred, mada ću se potruditi, ako bude previše psovki stavljat ću pip pip. Tako da ako budu neke blaže psovke može se tolerisati, ali ako budu neke žestoke, to ćemo da radimo pip pip. Dakle, dosta priče, ajmo da se bacimo na posao. Samo, stvari bilo koji ide, kaj boli mulo, koji goš da je, s tim uzeo. Hog freeze. Dobro. Sad definitivno ima samo defanzivne karte. Čekati njega. Dakle, tako, jel? Mamicu ti tvoju kalisanu. Tak. Tak, marš. Govedo jedna, ti ćeš mene sa X-Ball. Aj barem ubij nju. Može, idemo sa bowler. Pripremiti bowler. Ovaj princ ili musketar, kako se zove, ne, kako se zove ovaj kurac. Dakle, nebitno. Ajmo ovako, knight. I hog rider. Freeze. Au, kakav freeze. Ali će mi za to jebati oca sad. Očinskog. Tako. Ništa nisam damage napravio. Dakle, bukvalno nikakav damage. Dobro. Dakle, on ide ovamo desno. Možda sam previše pozadi bolera. Kako se ta njegov boler pojavi, nije mi jasno. Ako hoćeš, bi mi oca očinskog, pa da si još toliki. Jao. Dakle, nećemo ništa da koristimo. Valjda će da bude dovoljno. Idemo tako. Freeze. 1, nemo 1, 2, nemo 3.
Može. Znači idemo pripremiti Knight. Idemo Poison. Može. Idemo Inferno. Idemo Goblins. Hog. Freeze. Ne može. Tako je. Dobar. 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 Ovo sam odigrao fenomenalno, dakle školski. Kada sam igrao, kada sam imao one početne karte, dakle imao sam samo, ja mislim, Freeze, valjda Poison, Ice Wizard i onaj Inferno. I normalno čekati da on prvi krene, da on prvi napadne, jer jednostavno nisam imao nijednu ofenzivnu kartu, samo defanzivnu. I zato sam čekao njegov potez. On je iskoristio Inferno, to jest X-Bov, ja Inferno i tako sam ga zaustavio. Opa, 11, definitivno rekord. Definitivno rekord, ljudi, znaš kako mi, ova desna ruka, trese mi se, druže, da me struja dovatilo. A srce već kuca, to da već ne pričam. Idemo, battle. Samo hladne glave, bez noža. O, golem! Mi like i like. Dakle, like i like definitivno. Može. Idemo ovako. Može. Ajde. Thumbs up. Well played. Dakle, ne sviđa mi se kad tako kaže well played. Definitivno mi se ne sviđa. Ajde, musketar. Tako, oduzma... Oooo. Poison. Ovo nije bilo dobro. Dakle, ovo definitivno nije bilo dobro. Dakle, idemo opet kolektor. On ima minera. Idemo... Jao, promašio sam. Ti. O, golem. Ovo vam je, golem deck vam je najjači deck trenutno. Čekat ćemo. Čekati. Idemo mi hod vamo. Idemo poison. Dakle, definitivno ne znam što da radim. Dva minera, ne seri. Brate, mi u redu. Jebem te šontavog, prekini više well played. Idemo musketar. Idemo ovako, idemo ovako. Idemo to. I on mi radi da zakoču. Naravno zakoču. Ne, brate, ne. Zajebavaš. Kako kaz dek?
A ne seri, brate. Ovo mi je prvi mi je ovo poraz što se tiče golema. Bukvalno prvi. Kad sam vidio golem, dakle nisam htio da ureknem, mislio sam da je rečemo sigurna pobjeda. Au, kumater. Pi. Ajmo, bez nervoze. Jao, kako loše karte. Moram definitivno njega da čekam. Može, idemo Marčevica. Što najgore ne znam šta će on. Ja ne znam što da koristim. Idemo to. Zap. Tako. Ajde dalje. Prekini da gađaš, brate. Jao. Ja sam mislio sam da će ovaj Giant da gurne Ice Wizard i onda da ostane živa ona vještica. Ja ne znam što da radim sad. Daj, nemoj me zajebavat, brate, što je ovo? Da, ovo. I sada nemam Gianta ispred. Ma daj, brate, nemoj me zajebavat. Nema ništa protiv Hoga, definitivno nema ništa. Jo. Bespotrebno je. Ne mogu se otarasiti taj Wizard. A što je ovo, brate moj? Mrzni. Ne mogu se tarasiti. Bravo. Nerealno, brate moj, nerealno. Dakle, jednu ustranu pobjedu nisam mogao da... Brate, evo najviše boli. I thanks još. Pa on je realno bez svakog. On je realno. I onu prošlu sa golemom, kako je moguće da sam tu izgubio? Kako je tu, kako sam to uspio da dozvolim sebi? 2 poraza za redom. Brate, kad se neće. Dobro, nisam mnogo psuva. Dakle, kontrolisao sam se, ali mi je stvarno krivo, jednu usranu pobjedu nisam mogao da ostvarim. Pi. A dobro, bit će sljedeći put više sreće, nadam se. Hog i ovamo, ništa od toga ne koristi. Dakle, to je to, ljudi, bezuspešan pokušaj. Dakle, definitivno bio fail. Ogroman fail. Ne znam što da kažem. Sem da se odjavim. To je to, ljudi. Ja se odjavljujem. Sad idem da plačem ili nešto. I to je to. Gledamo se u sljedećem video klipu. Šteta što nisam osvojio ovo, ali što da se radi. Shit happens. To je to, ljudi, ne bih vas više zadržavao. Što se mene tiče, doviđenja i bye bye. See ya.
Ajmo, bez nervoze. Jao, kako loše karte. Moram definitivno njega da čekam. Može, idemo na čelicu. Što najgore ne znam šta će on. Ja ne znam što da koristim. Idemo to, zap. Tako. Ajde dalje. Prekini da gađaš, brate. Jao. Ja sam mislio sam da će ovaj Giant da gurne Ice Wizard i onda da ostane živa ona vještica. Ja, znam što da radim sad. Daj, nemoj me zajebavat, brate, što je ovo? Da, ovo. I sada nemam Gianta ispred. Ma daj, brate, nemoj me zajebavat. Nema ništa protiv Hoga, definitivno nema ništa. Jao. Bespotrebno je. Ne mogu se otarasiti taj Wizard. A što je ovo, brate moj? Mrzini. Ne mogu se tarasiti. Bravo. Ćemo na posao. Samo, stvari bilo koji ide, kad bolim uvo, koji goš da je, s tim uđeo. Hog freeze. Dobro. Sad definitivno ima samo defanzivne karte. Čekati njega. Dakle, tako, jel? Mamicu ti tvoju kalisanu. Tak, marš. Govedo jedna, ti ćeš mene sa X-Ball. Aj barem ubij nju. Može, idemo sa Bowler. Pripremiti Bowler. Ovaj princ ili musketar, kako to je, nekakav zove, kurac. Dakle, nebitno. Ajmo ovako, Knight. I Hog Rider. Freeze. Au, kakav freeze. Ali će mi za to jebati oca sad. Očinskog. Tako. Ništa nisam damage napravio. Dakle, bukvalno nikakav damage. Dobro. Dakle, on ide ovamo desno. Možda sam previše pozadi bolera. Kako se taj njegov boler pojavi, nije mi jasno. E, ako ćeš, bi mi oca očinskog, pa da si još toliki. Jao.
Dakle, nećemo ništa da koristimo. Valjda će da bude dovoljno. Idemo tako. Idemo tako. 3. 1. Idemo još 1. 2. Idemo 3. Može. Dakle, idemo pripremiti Night. Idemo Poison. Nije bilo dobro. Dakle, idemo opet kolektor. On ima minera. Idemo... Jao, promašio sam. Ti. O, golem. Ovo vam je, golem deck vam je najjači deck trenutno. Čekat ćemo. Čekati. Idemo mi hodamo. Idemo Poison. Dakle, definitivno ne znam šta da radim. 2 minera, ne seri. Brate, nije u redu. Jebem te, Šontavog prekini više well played. Idemo Muskitar. Idemo ovako, idemo ovako. Idemo ovako, idemo ovako. Idemo to. I on mi radi da zakoču. Ja rekao zakoču. Ne, brate, ne. Zajebavaš. Kako kazdek? A ne seri, brate. Ovo mi je prvi mi je ovo poraz što se tiče golema. Bukvalno prvi. Kad sam vidio golem, dakle nisam htio da ureknem, mislio sam da rečemo sigurna pobjeda. Au, kumatari. Pi. Dakle, tako, jel? Mamice ti tvoji kalisanu. Tak. Tak, marš. It's the one and only Digo Double G. Zdravo ljudi. Tako. Evo ovako ljudi, nisam mislio da snimam, ali igram ovaj King's Cup, stigao sam do 10. pobjede. Što znači trebaju mi još 2 pobjede da bih po prvi put osvojio King's Cup ili bilo koji challenge. Jer recimo na Grand Challenge ja mislim 4-5 pobjeda ako se ne varam, nemam pojma. Ili 4 pobjede, ne znam. A što se tiče Classic Challenge, ja mislim da sam tu 7 pobjeda maksimum uzeo. A na Grand, to jest na King's Cup, po drugi put, to jest pre neko vreme, ja mislim pre možda pola sat vremena, stigao sam do 10 i tu quit. I tu finito, finish, završio i onda evo sad igram na ovaj Pain, jest? Najbolje otvorim, tako. Na Pain, dosadno i onda ja rekao ajde da odigram, jer sam imao jedan free, onaj ulaz. Opa, što da ne, thank you. Dakle, i stigao sam do 10 pobjeda. Sada ćemo da snimamo, to sve snimamo.
i da vidimo da li ćemo stići, to je da li ću ja uspjeti da osvojim ili to je da imam 12 pobjeda na ovaj Kings Cup Challenge. Nemojte zamjeriti ako počnem da psujem, nerviram se jer blizu cilja ste i onda izgubite, onda može da se čovjek iznervira, tako da nemojte zamjeriti unapred, mada ću se potruditi ako bude previše psovki, stavljat ću pip pip. Tako da ako budu neke blaže psovke može se tolerisati, ali ako budu neke žestoke, to ćemo da radimo pip pip. Dakle, dosta priče, ajmo da se može. Idemo Inferno. Idemo Goblins. Hog. Freeze. Ne može. Tako je. Dobar. 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 Ovo sam odigrao fenomenalno, dakle školski. Kada sam imao one početne karte, dakle imao sam samo, ja mislim, Freeze, valjda Poison, Ice Wizard i onaj Inferno. I normalno čekati da on prvi krene, da on prvi napadne, jer jednostavno nisam imao nijednu ofenzivnu kartu, samo defanzivnu. I zato sam čekao njegov potez. On je iskoristio Inferno, to jest X-Bov ja Inferno i tako sam ga zaustavio. Opa, 11, definitivno rekord. Definitivno rekord, ljudi, znaš kako mi, ova desna ruka, trese mi se, druže, da me struja dovatilo. A srce već škuca, to da već ne pričam. Idemo, battle. Samo hladne glave, bez noža. O, golem, mi like i like. Dakle, like i like definitivno. Može. Idemo ovako. Može. Ajde. Thumbs up. Well played. Dakle, ne sviđa mi se kad tako kaže well played. Definitivno mi se ne sviđa. Ajde, musketar. Tako, oduzma. Oooo. Poison. Ovo nije bilo dobro. Dakle, ovo definitivno